Hau kerwo bala pelat du superintendent ki pulit ki East Khasi Hills uba Vivek Siem. Ula penpau bahag kakat pratrik menailar, kathanat lumding jeri kalayo ekjing tip bakawi ka kena kentai, kabala keno bakala syadung du ternya injection na keterpeng ha kaliang kamon. Haki arngut ki beriu kabala kup daga helmet ajan ka Bible Society of India hajayau. U superintendent ki pulit ulaong bagane kejing ja kalapan mi kejing sokya, bat kejing syap tiang hagi pat ba. Kumta ka tanat lumding jeri, lengba ka mukot duma hapo ka kendon jaka BNS keladak ban register, bat penlong ya kejing tokit. Uba Vivek Siem ulaong bahadin jaka jing tokit ke babanya ha kabala lum gi sabut ki badan kam, bala shimbru ika statement kabala record ki yang syari. Ha kejing tokit la syam bakane kejing keno kam syam laja satya kum bala ujor ki ejahar. U superintendent ki pulit ulaong bakat kum kejing bot renti ki lenti jong kaan ka kaipot ke bapura ans IT no syagi yang syari. Ban chupingan mau, haba kene kejing ja kala pau perthai bakawi ka kena akan thai kala sya thombor, dah ka basya adung da utranya injection. Kala pensiir bat pensyap tiang ki babun balang. Kamta megi pa bat wat ka chairperson jang ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ka Agatha Kiesang ma kala penpau kejing sokya halor kene ka kam thombor. Bat kala let ru ban jengok kene ka kena ka badan pedang kejing sya sumar haga Dr. H. Gordon Roberts Hospital. Nagaliang MLA Kanota Shillong uba Adelbert Nongrum kumjuru ke NPWF kasang kantai jong kasang NPP kalalit ban penpau gejing sokya ba kilalit jingok ekne kana kabla sya adung do injection hagi runar. Barbun ki wegi ki kinhuan kilalit ban jingok ban aimen siam ekne kana kantai kabla sya thombor.